Shalom, selamat pagi Bapak Enang nelongan ibagas Tuhan pada Yesus Kristus. Sijapen siam marian mari panorang sogot nyarion. Paima ijalo hitarigapan siganu paribata, pasada itu hurta, martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih ma isomba konur nami hubamu Tuhan, bani bagal ni panghidupimu huban nami. Boy hanami puho sogoton haganupan ai. Halani hamdo nado. Manramot kon daging tondui nami, sonai age nama sukup kon napurluban nami. Marhiti hatamu pe sogot niari on. Torangi ham ura pikiran nami ase bui tongon Tuhan. Ibagas malas nyurhan nami makorjaon hojan nami seganjang niari on. Makorhon hamuliaon bani kuranmu. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami on. Amin. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijapen na siya marihan bani panorang sogot niarion. Na boy sisiyahan nami marhiteo ni channel YouTube pon. Rigapan sigano paribata sogoton Rabu tanggal 4 September tahun 2023 ay tersurat bani buku Markus bindu 10 ayat 27 nama katahon sonon. Ikawahkon Yesus masidea lanjar ninima, seng boy ay bani colma, tapi bani nebata boy do, ay haganup do tarbahen naibata. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Haganupan do jolma sihol sukses. Haganupan do jolma ase jupahan malas nihur. Janah haganupan dohomani jolma marsura-sura ase jupahan haluahon apa haguluhan sisadokah ni dokahni mase perlu ai halani parrohni Tuhan Yesus sudunia onpe ai dohoma tujuanni ai mamukah humbani jolma na parlobe Adam pakon Hawa sangga nabadabu hubagas dosa. Sada natang si bagalan na iha perluhon jolma aima. Asiboy ia maluah humbani uhuman halani dosanya. Aima ase humbani pada nabasaya das kubani pada nabaru rossi das kubani parguluhan tanuan. Marpala-pala do jolma sonaha ase boy maluah humbani pardosauni. Marpala-pala ase beribadah. Marpala-pala membahen nama dia. Jana marpala-pala homani. Mandalankon aturan-aturan perguluhan na mangihutkon jolma ini sendiri. Andohar boy anggo ihor cahon idalankon ma aturan-aturan perugamaon sonai egi aturan-aturan hajol maon boy ma ia maluah humbani uhuman ni dosani. Sonai ma Bapak inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus na idok pa kon sahalak garama na bayak ay doma ihor jahon ni haganupan kita doma ia holong ini sonai age orang tuane tapi sangga iha tahun Tuhan Yesus bahasa aseboy ia maluah jana masuk gabi si panean ia ibagas sarajaon ini bata jana talup mangirikon Tuhan Yesus maningon do hape tadi kononni artani lanjar aima membahin gabi pusok alaniaha alani ihatahon Tuhan Yesus itadikon artani. Ijon sa sitong ni Tuhan Yesus siol manubut bahasa sabahat ni artani jolma sabayak-bayak ni jolma langboy hape artani ai habayakon ni ai mambahin iya maluah jana gabe talup ilobe-lobe ni nebata halaniaha halani
bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, marhiti habayakon ni, boy iya mambayan na madeyar. Marhiti habayakon ni, baha tumang kesempatan bani. Lako pataridahkon holong ni hurni bani hasomani. Tapi Tuhan Yesus manobut, urahan do masuk, unta, hubagas lubang ni jarum marhiti halak na bayak. Arti ni, Tuhan Yesus sihol manobut bahasa. Langboy HP ni pambahenanta, langboy HP ni habujuronta, jana langboy HP ni arta na adong bata, lako paluah konhita, kumbani uhuman ni dosa. Atape langboy artata, patalup konhita, manggulu ibagas harajaw ni naibata. Tapi natalup mambahin hita, manggulu ibagas harajaw ni naibata, ay maidop ni hurnebata. Asi sedia bahat pe artata, dingat hita ma. Bahasa, pita idop ni hurnebata duhasa, napatalup kon hita, asiboy hita, manjalo, sunay bueni, arta nadong bata. Asi maningon ipake hita do, arta taay mambahen na madeyar, ubani asoman tajol. Na totu, ang kusunay bahenaha, habayakon ay haganupan ang gulang boy ay paluakon, Tuhan Yesus membere sada panotap ko bata. Tongon, langboy ay anggo bani jolma. Artini ay, langboy bani jolma, agi sa dia pebahat ni artani, mambayan iya maluah. Kung bani uhuman ni dosa, tapi bani ne bata, boy do ay, halani haganup do, tarbahen na bata. Ase, porini PHP ni, langboy artata, paluakon hita, kumbani uhuman ni dosa. Tapi, boy do HP ni ipake hita artata ay, pataridakon, patalarkon, idop ni hurnine bata, kubani hasoman jolma. Halani ay, anggo bani ne bata, boy do paluahkon halak na bayak, anggo idop ni hurnine bata, boy do paluahkon hita kumbani pardosaonta. Halani ay, dingat kita ma. Barang AHP na masa ibagas parguluhan taon. Ikawahkon Tuhan Yesus luhita. Halani ay, tandani na mangahap kita. Bani pagkawah ni Tuhan Yesus dopak kita. Totu, kita pe, ibagas parguluhan taon. Lang adong PHP na ibahen hita pangajamanta. Ibagas naman dalani guluta si gano pare. Pita Tuhan Yesus dohasa, si ajam kononta. Barang AHP, nasyol ihorjaon hita, barang AHP, nasyol iparaya kita, jana barang AHP, nasihol mambahen malas uhurta, sahalinari. Ase, pita Tuhan Yesus ma ibahen hita, nagabe pangajaman bata. Ase jupah kita tongon, songon, na sinurahon ni uhurta, boy hita mangahapkon, boy hita mangidah, nalang boy bani jolma, tapi bani ne bata, tarbahen si doay, domu kubani, idop ni hurni kubata. Halani ay ang mangahap ham, mangahap hitaon, bani bagal idop ni hurni ne bata. Ibaga sorjat ta sa darion, padingat-dingat kita ma. Jana lambin pabulak, jana lambin patalar hita mahumani. Idop ni hurni ay, nagabe, onjolan malas ni urbata, makorjahon, korjata si ganup ari. Marhasoman, idop ni hurni naibata. Amen, martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa. Asi ibagas ganupan pargulmiton nami si ganupari. Lambin mangahap hanami tongon. Aha na lang boy tarhorjaon hanami. Aha na lang boy ibahen hasoman huban nami laho mangurupi hanami, laho pahapungkon hasusahan nami. Tapi
ham tongon Tuhan. Marguguh duham, lang pitah peluahkon humbani hasusahan, tapi humbani nalang boy ibahin hanami, boy doba ibahin hamin, gabe persimada hanami, bani haguluhan sisadokah nidokani. Alane Tuhan, rajai hamma, uhur apa pikiran nami, guki hamma perguluhan nami, ibagas hidup ni hurmu, ase tongtong, pitah makawah hubamu makanami, ibagas sadarion, ase barang ahape, nasiol-sior jonon nami, nasiol si parayakon nami, pitah mangajamkon, hidup nihur, apa singon ni goranmu in matongtong hanami, ase jupahan malas niur hanami. Bagas Kristus Yesus Tuhan namin salam rapakon tonggo namin. Amen. Oras bataganupan, selamat pagi. Anduar matongon, mangahap kita, bani pakawah ni Tuhan Yesus dopak kita. Ase, porine adong hamaholon, pore dong hasusahanmu, dingat kita ma. Nalang boy, ihorjahon jolma, tapi tarbahin neba tado ay, laho, pasir-sirhon kita, ase, gabi pasu-pasu 10 taon, bani hasomanta. Alani ay, tetap ma, ajam kon hita, Tuhan Yesus, ibagas perguluhanta sa ganjangnya. Shalom!